Kublai pi baro na Don Bosco Media Network, Nguan Ra Shapi gi Khubor Niam Gejala jong Gatayo Baar jong Banai Nailar Arjar Arpan Rio. Kibat bakong san menta ke sngi kilong. Arban rakhi kemen ke CMC mau kendro sngi lat lut bat ke sngi shimno e kamaria shabaneng. Shimti ke sing samla umber parish ya u convention cross Arjar Arpukra. Shim benta kilong kemi Catholic mau kendro da ke jingshit hem ha ke retreat beshisngi. Wat penlong ke sing samla Catholic mau kerdep parish ya ke first annual sports meet Arjar Arpukra. Bat mentangin pasyaki Khubor bakam benya. Haga kat santarik Nailar ke singkentai Catholic Managing Committee CMC Mauken Ro ke laraki kemen arban ye ke sengi lat lut keri India, bat ke sengi kuat jingshim no ke Maria Thei Soti Shapeneng. Ke singkentai CMC Mauken Ro ke laraki buram ye ke sengi kerpang jong ke Maria Thei Soti da ke mas bakut balapin menta da Bishop Sindrop Bernard lalu ha ke jing sendran lang jong Reverend Padar Ambrose Lamin Parish Priest jong ke St. Anne's Parish Mautawar. Kibala shiminta da kajing shong shit kemen ha kajing le ni am bekentang ki kentup ki brodar ki longkmi ki longkpa ki khun samla ki hebrit bat ki pait ki meit na kini kebalang shnong. Ha kasneng ke kraw Bishop Bernard lalu labatai syai bat sani bha halor kajing em bat ki kam jong ke Maria Thei Soti. Ulabu kajing keli ha e pin shem yo Jisu. Ban shem yu Jisu lepin i de kenuksa kinong ab langbrot kibala wat yu Jisu kibala shem yu Jisu rengkat ke Maria bat Joseph. Ulapin ken mau syusyu de ke boong. Ban shem yu Jisu ngidon kami ke Maria. Ula kenturu ikipat reunget ban bod ikinuksa ke Maria ban long borbor ke pasngaurit. Lapin kot ikini kesengi de ke jingmani sakramen balai lam do Bishop Bernard. Hadin ki jing le niam Lapan bot sekejing sam buskit syaki nongjop bagi jing Yakob ki bekentup naduk ki longkmi ki longkpa ki kun samla bat ki kena duan ki bela shimenta ki jing le kai beper bala pelong hagi tayo balala. Boleh lejit you dapat boleh kan boleh nama pelang belum siap berkerau bisa. Boleh lo khadat Paulus boleh nomor ben coba dan boleh apostol jadi jantan. Tahu coba Paulus boleh kelai lebih yang balang boleh ulas hanya Paulus berulang yang apostol coba jantan baru boleh ulah khat yang ketai yang boleh kena sama kawan nak ia besar bodoh aisyah ibarat bakal tahu kebiasaan coba berbagai kali boleh tak ujulnya boleh lu keluar dari sini berkerau boleh kecil ibarat bayar. Hatu kamu bas, boleh menjawab tadi barat, berkumpulan berkau. Hatu boleh menjawab tadi barat, hatu boleh kumpulan berkau. Kamu dah Andai ejibisha apa cuma boleh. Bagi ejibisha apa cuma boleh. Kaya berbuat yang ejibisha, dikibarin berian, berkibaduk kibarani. Kali kamu kembali berbagai, bahkan cuma boleh bahkan ini yang ibaratkan. Akhmat jumlah yang orang tajuk ni, akhmat jumlah. Hak pertanyaan segi apa aku birukom, yang apa perdangan Islam, yang apa kamu berikan, yang apa yang kesal ini, yang apa jual jiam, yang apa yang apa. Mulai akhmat jumlah itu ibarat ni orang tajuk. Kita ada yang buat kita jumlah kaya buat bertakasih. Bagaimana kaya ini yang cukup buat? Orang apa yang kaya berkhidmat di bawah apa yang tersimpan yang sangat terkait. Dona sedang terjadi ni boleh kumpul ni dalam kamar tersitam syukur. Dona segitu apa dia bermakan dalam tersitam menasi. Dona segitu apa dia doya menasi. Nilai waktu ini berfak buat banyak air jernah. Bahmat macam mulai di mana waktu kecil. Bagaimana orang macam mulai dari kawai. Bagaimana di sekolah. Bagaimana di sekolah. Kamu orang macam mulai dari sekolah. Bagaimana kau Maria? Akan sesuatu itu. Kita kau berdoa macam itu. Karena nama tadi ni baru ni ibu ayah berpuasa menang yang berisi. Lagi kali kaya lagi nanti begini berpuasa menang. Boleh ni sini berkat. Oh dia baru kilat nanti begini berpuasa menang. Ada justru apostol yang kaya kau ya. Oh ibu aku berpuasa menang belum pernah boleh. Kata ada lagi nanti berpuasa menang. Ibu aku tulis pak kesusahan. Belum itu. Cuma itu.
Justru cinta Mesir, jemput Mesir, jemput Turut, jemput Mesir. Kata apa bermacam ini? Dan ada orang kemarin yang taksi air kubur, pak. Gini berhaiwan mulai kecil kubur mulai terasa yang macam ini. Gini bersungguh kayak mulai air kecil ini. Gini bersungguh jemput dia mulai air kecil ini. Dan yang kubur pak, disuruh pak. Akan kubur pak. Kayak orang ini terkena cincin buat Mesir, terkena cincin sulit Mesir, terkena cincin kuat di Cina Mesir. Kata yang berpemanah ini macam itu. Bagaimana kata yang kemudian macam itu pak. Bagaimana kata yang benar yang itu, benar tiba parti sebenar sebenarnya. Kibrit bersulit mana bersulit, kibrit Cina Mesir mana bersulit, kibrit pokok yang Mesir mana bersulit. Mana bukan haji itu orang, haji yang haji itu. Bagaimana ini lebih bagus. Jadi kita ada bagaimana dia kecil mulai, dia kecil keluar dari sini. But kecil mulai dari sini, sakawai ber atlet mati ba, umur kemarin kalau kacing kaya nak bertajuk. Bagi ibu umur kata kecil mulai cukup kemarin. Apa kemarin kalau tim luangan, bagi dia sebab kalau perempuan kalau kecil orang teman cakap kemarin kalau kemarin. Bapa sudah jadi Julia, kecil kecil mulai, buat masa boy kalau mulai yang dia sebab. Buat masa naik mulai ke Maria, kaya sebab kalau kemana tu kata-kata kau kaya, kau kan kami uterai dalam cuma ya kan. Aduh beri kelum aku kau jangan tidak kecil dari kecilnya. Kaya bahkan kami cuma mulai dalam cuma ya. Kalau lebih kalau dia bahkan cuma macam ke Maria yang sebab kalau kecil berkul dalam bentak dia sebab. Kalau kecil berkul dalam bentak dia sebab. Jadi ini masa kau yang menembak. Dia beli emas dengan yang pak, dia bilang, "Amin, itu akan tim dan berbosku." Dia tidak tidak, berbosku itu, Fibi kan lawan emas balai itu, tak tahu tu. Beliau juga tu, sambil juga kui pak. Bila beliau juga tu, dia sambil sedang juga kui juga pak. Sesekali berbagai kepada Maria air ini dari kecikai. Bahkan dia berpercaya juga mentah apa. Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SCCYM Zone 7, ha kejingilamu President Samla Rafael Sinkli, baru sekretari Samla Ribor Mautho, ha kesengi kendai terik Nailar Arjar Arpun Riu, kila ITU Convention Cross ha umbir parish ban penkre ke 6 Zonal Youth Convention, kebenlong ha usnam Arjar Arpupra ha parish umbir. Hagani kesengi kinoilam kesing Samla Catholic umbir parish, kila pediang sengob ha Union Convention Cross ta kejingkemen. Ke SCCYM Zone 7 ke kedop Nriu Tili ki parish ki badon hatem ribhoy. Hadin kejing ai bekejing Shimtiu Convention Cross lepen bot ke seminar na kebenda ki nongkit kam ki parish ki sub district ki balang shnong ki CMC bat ki unit. Uba stanni bare usimpa simsong lakren halor kapang ke kenhun lang brot jong blei ke don hapedeng jong pi. Tu sumaria ka kum unong syarai tu syarai yaka de kamon ngobha kumbo blei kwa ipi kumbala penbor de kejing kwa mentoy Henry de kejing kelut mensim telong kinuksai ke kenhun langbrot klem de le kenrat alor kitu ki ba pidei ban pet na ka shithi badingkong petrus kelenong kebasan ke dekot ar hadu lai ha ka no pai sngi le pelong ye ka ransan yathir halor ke shongkha shongman ke sakramen jing kentiu kurep ha ka ba ki riu shampang ki le shiminta ki kin thup ka kong balansya nong po ba astan di bare ba Reverend Father Jimmy Marnga. La penwai gini kesengi ka mas bako ya ka por sao shiteng janmit do soble Reverend Father Pius Shadap, Vicar General ke Jalan Niam ba Shalong, renggat ki soble na umbir parish Reverend Padar Caldinus Majau ba Reverend Padar Jimmy Marnga.
po kabalanja ka Inong John SSYM Zone 7 kita President Johnny dan Secretary Kinsa IT yang di Convention Cross dan kunjung di Convention Flag Syah Inong kita John Kasing Samla Umil Parish Convention Cross dan kunjung di Convention Flag ini tepat di Samla bagi Kisah jadi payungnya. Kum kadang kau Chris bukan banjingo eki longging, banker ku eki, banter kemana kecingnya jadi, banter khot ya bawa banwan syar dan kijungku. Kum tan convention cross kalau kadang kau pau, bagayu convention kaput tan kecingnya Henry kebentang, Henry kebenteng, banra yang kau baju Chris. Jadi kisah baca yang masalah pada kawai lesyukun. CMC Maukan Ro Sin and Parish Mautawar kalapelongi ke retreat besisngi haka kendai trik Nailar Arjar Arpun Riu haka balapelong haying mani jengka Immaculate Conception Church Maukan Ro lasdang yakini kesngi de kejing duai rosary haka jingelam nekiken hun duai na Holy Redeemer Renewal Center Mauklam boats kejingelap de ketinu blay do Reverend Padar Joby Matthew MSFS Director jangka Holy Redeemer Renewal Center Mauklam Hakapor kharoi baji lasdang ye kamas bakhoi palapin menta do Reverend Father Joby Matthew MSFS hakaching sanran lang padarang ba jang parish Mautawar Reverend Padar Ambrose Lamin lembat kipat riunget kinthai bat chinrang hakasneng ka kraw Reverend Padar Joby Matthew MSFS ulabatai halor ka jing corridor ban mani ublay beshisha ulo ong bon kibriu kiwat bakalay ublay bon sin ki penlong blay ka spa ka pau Lapan kot yakini kesengi de kejing meni sakramen ba kejing duai penkia da Reverend Padar Joby Matthew MSFS. Ya Roma ya Utrai. Contohnya ni pan di dalam lagunya. Ni permohon boleh katung kejing aja. Ni dua katung kan jington kam je. Ya so. Ni le katung mon nanti niam jisu terkuy ya kawan le. Nganang dari takutnya ini, tu pikir kuno kan. Kaya kasi na kalau punya ini ngapron cingkul dan kelah, kan tu diwan terkuno, kan ku staju, kan ku do, in papa di beri father dan terku, kan tu ngam treman kelah. That means we are making God to obey, and then our sacrifice become futile. Haka kitab ini ko jogi Samuel katsana o ngidon kaweka keti kau boleh guna current house in Saul nama Saul ulai kata umor kata umlin banle baru ulah telok ke jikilnya nanda boleh berkor ngaburong ya ke jikomu om iaka jingkilnya ngapurong ia ke jingkomu nakua jingkomu om ia ka jingkinya ulah perong jingkinya henry untre dan komu
pilawan nagawanda ka ni jingkini mas. Pilawan jingkini pilawan kini henry tremen ko. So, buna prejo ni ilang kubus kia. So, kitab Hosea namanya kelapa Hindu yuk prater ni pune ubale ula omde ke jingkini henry ka Jinko. Balik ang karen ko ni, won't sing ilong iba dua, yes or no? We pray, we attend the mass, we offer mass, we tarwa mass, we shimeta mass, we tumay, we perlong novena, henry, Jinko. Hadu katno ni komo yang gospel. Hadu katno ni komo yang tino balik. Hadu katno ni komo yang suru. Lembonda ngin perlo ubare kat kum gahor jani kat gaji ko ani. Naga daw ubare lagi kayo elija persyamban war kat kum gaji long jano balik. Persyamban war yang ubare Basisha, baru beri basisha unju ansyapi kumpa piperka. Ubre basisha unju kre kumpa piperka. Ubre udon halak jaga jinglong. Habak piperoi, ban perlong yang ada habo kata ke jinglong jangan boleh. Peksa nong kira tomo. Lembong dah, ngimsa him habar ka. Kau very land of God. Ngimsa him habar. Jingkwa jangan boleh, nantang nilang nama ini yang boleh, kamu ini yang boleh, nggak ini yang katong kamu jangan kontak terter di kata istar, bukan beri kata istar, bukan beri kim kau ni. Lese don apa yang jom lebih man minta lagi ni mas, dan minta dia kerja, omde nama apa bilang pas kamu, omde nama apa bilang pas kamu, entah bilang ni bang, kuan jingge ya, kalau jingkamu kanum dong kalas. Ya Roy Utrai. Are you with me? We don't back It's not there. It's not there. So you might go para connect along that jing long kabagire में सोतु. लड़ानी पोइशन का gospel काय करन यही कि apostol के लड़ान हाका ले हाका दुरिया किला तीन या का दुरिया किला तीन या वो रेना आई बदन हा का दुरिया बातेला परका बड़े रेना आई Jadi dan suatu keduriau kebab penting yang ni omde ubal. Keduriau kebab penting. Ini yang akhirnya keperti kebayar dalam tur keduriau. Akhirnya keduriau kini bon jai ke jinglo, bon jai ke jingcia, dan bon jai. Haka Praterik Nailar Arhajar Arpunriu, Kasing Samla Catholic Mau Kerdep Parish, Haka Jingelam Jong President Samla Rangshanbor Karbikiu, Bat Sketri Samla Bayara Nongrum. Kalapelong ke first annual sports meet Arhajar Arpunriu ke Beshisngi, Hamadan football Jong Kashnong Mau Kerdep. Yakini ke first annual sports meet Arhajar Arpunriu lawan ban beli perdado parish priest ke Mau Kerdep Parish, Reverend Padar Sebastian Karmau Plang, Haga jingidon lang jong u president ke SCCYM Zone 7 samla Rafael Singkli kumus sembut kongsan dikon pencngan lang kurba ke sestar lembat kinongket kam bat kirkhot ke sing samla parish Mau Kerdep. Haga ni ke sengi lekentiu ru ikalama jong ke sing kum kedak ke jingpli perda yakini ke first annual sports meet Arhajar Arpunriu do president ke SCCYM Zone 7 u samla Rafael Singkli. Hasuaban sedang ke program lepelong syuara ke jingduai balai alam do Padar Parish Priest Father Sebastian Karmau Plang. Haba ajing keren kumukong san hagini ke sengi sedang yakini ke first annual sports meet Arhajar Arpunriu jong keseng samla Catholic Parish Mau Kerdep. Reverend Padar Sebastian Karmau Plang ula ai ke jingero ke seng samla Catholic Parish Mau Kerdep aga jingelam u president bat sekretari wat lada kidang long ki bethamai hala ke parish wat ha ke seng samla Daka jing e jong ublay, banlong ki samla ki bashit ram ki kamen sim. Henry ki la shisha ban penlong, yakum kini ki jat program, ki bedon kam shisha, kam tam lele ha kini ke juk minta, ka sport si galong kalat ai kam ai jam. Kumta haba pithrang ban poi shika thong,
Pidon kam bantri shitam. Hagini ke annual sports meet jong kesing samla Catholic Parish Maukerdep lawan ban shiminta degi kun samla negi khat artali ke balang shnong ki bahab hagini ke Parish Maukerdep. Hagini ke singila samru ikikusnam shigitu baro ki balawan shakmat hagini ke first annual sports meet arajar arpun riu jong kesing samla Catholic Parish Maukerdep. Ki bawan shakmat ha ke jingile akai kilong football shinrang balang shnong ke beningkong layot ke Maukerdep baar na ke Kilaulu. Football kentay balang shnong Maukerdep beningkong bat umraling ke baar. Basketball shinrang balang shnong Maukerdep ke layot kerdan beningkong bat ke maupun kerdan baar. Basketball kentay na ke balang shnong Maukerdep ha ke kerdan beningkong bat ki kena konven na ke kerdan baar. Bakatak of war na kaliang shinrang ke balang shnong umraling ha ke kerdan beningkong bat ke balang shnong nong temai ke lawan ha ke kerdan baar. Ha? Ngarang video football lah. Kumna? Leko. Tolong lah orang. Orang refresh. Okay, all fire free. Ang pak exchange next, dapat next. Apa? Panang thamai kalau job bat kahap yang lek bang sai sisin. Ngajong. Ai jing kerjaan ni players ngajong. Nom thamai. Come on. Kanang thamai kalau job persikon jongi. Ye para samlan. Coba banai ke ting Thup kiting bajang nak betai di samla jera dunia. Kani ke program nomor berkuang aja dan bentalang buat kisamla cung ke Paris buat cung ke Riboy cung i dah semua becia yat i sepang kani ke semua cikeran nak kendit sepang ke kani ke sports kuang aja tu kanai pi ba kendit sepang ke game basketball mo ya ke basketball la snad la design the way u Dr. James Naismith house name kat pra kendai puwe te kwa utile kani tang becilong ke indoor game kata kamot becidan hapo ka yeng Desna oi kani da kaba bu ya kini ki berti ki balum sok ki. Kapon te bu kumba sipho foot citrong. Te dei ka game basketball. Te dei ka tu ka
de kini ki basket men sha badon thlur ki kani ka basketball na ita chingle jong ni doctor la yat ka kaliang bat la long ka kum ka wei ni ki Olympic Games ka badon ha ka perthai bar ka wei te kaya ka ching hikai na kani ba yo i kalong ba emkam rapi cidan kita ki equipment ki bahe ki equipment ki barem emkam pitang cipen emkam ya kaya ka badon pi ya ka sap khamtam ki tiar ki badon pi ya dan i ka madan football ni ka ba he ka ba itenat ka balom natural emkam i cipen emkam ya kini but emkam ri ci up ya kita ki artificial turf la kita ki football field bahe te kani ka we bro ikini ki games bar Kham kerpang nam ta ka Paris Maubri kadai ka kami ba kadai ka ba ai mi se mi haswa bangin mi nalaya te ka kam ka ba ngila sikman ka ban ki bok ruyang pi ba pinya sikman ba punla ne ki somla But da kitu ki Khubor ngila poish ka bakut jangani ka Thup Khubor. Ngikit bok ba pin shat pin klan bat ngekerpat di pi bala dadon ki Khubor ki baja ki snong ni ki parish jong pi sngob ha ban pentip shingi hotel number ubapau ha ka screen jong pi. Kublai shibun ublai unkar kui pi baro.